Kakong lakin tiyo poti kabalong kalanot ka jingja ka pakta ya ka jing snow jong ki babon ki patba na ka daw jong ka jing du jong ka ya baro art likikti badru ka bandan ha ka jing teko jong ka jing long brio pat ki jing shitam ha ka met ya menta ka emru apa dang ka jing kuslai namar ka jing bon palat ka jing lut jing sep ha ka jing sumar ya ka ba ki bahiyeng jong ka ki lahab ban pendap nang ni nang tai ya menta ka kong lakin tiyo kabala poitia haka Aspatal super care na du ka arpinyo tarik ukala lingkon arajar pusaw kala mino naka Aspatal haka henryo tarik ulber arajar pusaw pat kabay Aspatal halor ka jing sumar jong ka kapoy hadu sanlak arpinryo hajar news pa kanday pusan Tyngka kadba MHIS kala a jingerap tang silak nyo hajar shispa arpo artingka pat ka jing pendunador naka Aspatal kalong kat kanday hajar news pa nyo pupra Tyngka hadien bala ot ya ka kabayo naka MHIS par ka jing pendunador naka Aspatal ka kong lakin tiyo ka hab ban siyo hadu saulak Tyngka naka plala di ka baka Pisa ka de ka bala syupendap da ka basyupan kiliang kuman syupen kan mau biang ka kong lakin tiyo ka de ka Longkmie naka snong darang ka bahab apo West Giant Hills par ka jingja Shah Bording ka jongka ka jia ka arpun riu terik ukula lingkot arajar pusaw tang naka daw baka don ka jingbom kimi binya jongka MHIS bat ka dorbar snong yo pos ubayang khap hajan kamadan baru belingkot hagarin yang nakamadan snong bat ka jingdon ru ka jingbom poi perkhat jongka kong lakin tiyo bau pipe ubajrong hadu arpupot unlit tingko yo sainar hau pos elektrik haga pormen step kadba kadang shimbenta ban penko ya kamadan snong hasua bakandon ka program kur hapo kate kamadan kabadan hajrong jongka surok balai la pelong yo shilong mil ban keno iki officer ka MHIS ki badai kimi ya katiga jaka bat ka dorbar snong naga jing sngap tho ya ka jing yekren ka bau shilong mil ula yo pan yekren bau sketri snong ka snong darang ba kitbok ng sai ayo sngo ya ka jing pla ka jong tu sketri snong ubulay tho halor ka jing sham jong ka MHIS nakaba ka survey ya ka jing don kam pendaj daki insulate wire kaba ka klempat le badru ka snong kaba klempen sngo pat ba ya ka jing don jing ma naki nik sainar sam Bording Lawan ke survey ba barok isnong barok kini ki baha kebetulan jing mensau kin pendai daka lagi di insulate wire nama ki tu di ba di ki kabel si ya kata ngi kam long no jajai ya kata ngi nang up ba kita ke kontraktor ki ba la ban shet daka MHIS ba kin la ya kam okay namar kila one survey barok isnong bat harangkat kini ki badan jing ma haya ki ba kin le da ku insulate wire okay tingirang up ya kata balai laong baka kong lakin tiyo ka hab ban chupan kiliang halor ka jinglot jingsep ka dei namar ka dei ka kme jong laingot ki khon kin thai har ringkat jong ka jinglong riu kin thai ka ba shubasai la ki khon da ka batrei belasngi haba phai lor ka ka baka sarkar ka kren na ka por lor ka jingerap ka ba ai jingmento yu patba lingba ka mega health insurance scheme MHIS kalong khongpong ka ba dei bat ka kong lakin tiyo namar ka jingot Pisa na ka bil Aspatal haba lakhen ka Duna bha parabala wat batti binya bat ka Pisa ka baka ai jingerap lalapat ban yo snow ya ka jingkran jo ka menteri sarkar ka bakmi ka tanat ka kot ka kya ka kong amprin mezel lingdo hapo ka dorbar sanrai jong ka yeng darbar to an ha ka khat khandai tarik jong bunai nailor arajar arpulai ha ka jingkran jong ka menteri lala ban yo snow kumno ka sarkar ka pinkiyo ya ka Pisa ai jingerap shikipat ba ka tanado ka MHIS 1 hado ka MHIS 6 kadba ka pat ka ba ka office jong ka MHIS ka le hagajing ot ya ka Pisa ka Duna ba so coverage under RBSY for the insured beneficiaries in the initial years of the implementation of the scheme was restricted only to secondary care and surgical packages. The universal scheme introduced critical care, oncology and other essential tertiary care packages as well. So initially, when the scheme Rashtriya Swasthya Bima Yojana was initiated in 2009, coverages under the scheme was only up to 30,000 rupees per family to below poverty line individuals and their families for a nominal enrollment fee of rupees 30. Subsequently, sir, over the years, the insurance cover has increased
to 2.5 lakhs in MHIS 2, 2.8 lakhs in MHIS 3, plus 30,000 senior citizen coverage for enrolled senior citizens, 5 lakhs in MHIS 4, and now 5.3 lakhs in MHIS 5 and 6. MHIS is now being implemented with the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana since the 4th phase, introducing several operational changes which has improved the service delivery of the scheme in the past 4 years. Essentially, in order to increase the number of beneficiaries at 4, MHIS 4 and PMJAY, the coverage is 6,92,979. And now, under the scheme, improvement is now being focused on database, which is key to the effective implementation of this scheme. Hakabayday bakani nakaliang usulong mielu la persang banwat jingtip nako office jong MHIS Henry habala persang man telefon shimlayo satya yakibatrei hakatai ko office shusho hakawai nakaliang ko office usulong miel ka kwa ban pentep bakan jingno jingyarap ya ka kong lakin teo lingba ka GP ka badon ya ka account number jong ka bahayeng kala ai ka jingmento ya ka bakilala ban pedon kam ya ka Pisa ka badon kumbalai phawajar Tyngka hakaban thiet dawai batkiwe ki jingdon kam Hakabayday bakani nakaliang ke yeng bat ka kong lakin teo poti kila ai khublei bat ban pen sngowi ka jing sngogo yaki pat ba ya ka sinyang ka jongki जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।